Asajefo eno no pay mesrewo ye mabuna Kwame wija wo mo ha ana nkobo ye o mane daache Kwame metrase enyeye MCR me sori agyina wo mate metrase enyeye I want to be on my feet Kwame I feel pain within my soul. Kwame me di yaw ewo me mu fire the brand for me. 94.1 FM. Ezra 94.1. Ezra TV. Baby awo wutie me. Me di the Reverend Kofi Asante. Osagefo video da so yi Kwame enya kwanya akokɔ taki e na ache no. Asajefo emranti a wudi ja yen wo Ghana ha 68 years after independence Kwame sesi ade efre bibi winim red 94.1 Kwame ya baburi nyina sai 94.1 Henu bone ana eja ana entra winim red Kwame enya nsabie mu o manya betwafo without apologies to abetwafo Kwame emabura wudi ja yen red ninie sesi ade anubone ne yenom asɛ no 94.1 wadane akokɔ taki no wo so no oposo Kwame wo mari nyina asɛ wo nananom sɛ fa hodie bi wo ho a ye de gia Kwame nipa na gira wo yo nipa na ada ni tofi wo ba Facebook page Ezra Radio 94.1 Ezra Radio 94.1 ana asa wo de hwe TV no na anopai me bo Kwame Osagefo Dr. Kwame Nkrumah mane 68 years after independence ni odi jaye Ghana ha no Kwame ehwa mane na me bo wo 94.1 Kwame me srew wo kono na Ghana wodaache Kwame wo kono wodi bibi pa bi jaye nipa dasani oba wo no bosume nkron ba Kwame Ezra Kwame obugu adum ha o Kwame obugu cycle obugu kofodi anzema Kwame ejina boke Ezra FM Kwame ni pa wudi ja yen Kwame omo dodo na aka nie ni pa da sanie ni ta ho so ohuna de aye ni ti aye kofan aye hohwa aye miti Lubone sesi ade Kwame wusi abonten so a de maburu ni bisa ne se unim red Saade ba wei ye NDC ni MPP Kwame wo mu hwe o ade ye togum Kwame unim red Kwame e bi asama do munim red by the way Tramo 94.1 ya wano 550 milligram ya wo 150 milligram 94.1 say grow 50 milligram say ye ba be bo bi panie ana ye obi operation ni pentimi na pain kese wo ho a de omu yusu e de anesthesia nipa no ama nipa no ni veins ni padua pain ni nyina no ekọ wotimi da ebinom ebuvu edu 250 eno no ye mfa manipa 350 eno no mponko ene ayi buruwa ne sakama wodo wo Sudan Ezra 94.1 Libya ene samoa na wo esra so desert ye adwumaden awa abra wo mmre no ene ye de ma wo mo Kwame sesi ade ye de abedu Ghana ni pada sani kofa winim red no de afa Togo 94.1 no de afa Burkina no de aba bewura Ghana Kwame wonana no ma wuja wa no wo mo no nsei efise openisika. This is where Ghana baby I de Ghana aba bedu Osagefo Dr. Kwame Nkrumah anopai Kwame winim red ana red nie. We have succeeded in destroying Ghana 94.1 we sika yepe adwebone ade biara ni wa Kwame yepe ro my Ghana ha enka yenya wuja yensuo Kwame meba bebo amane ya bebe ade yensuo duro wo hwe nipa mama me video ni bi boys le gwe Kwame mama me school for nkwala ni bia school a we see ye ane nkwala wodi egubu
kwame school kwala na aye bote school kwala na aye nufa school kwala na aye dwrobe adentra ni pagina ho a no osa ni pagina ho a odane akokọ 94.1 akokọ duedue ache no adentra if you say kwame winim red we are 350 kwame mabura wudu omu jaye nie omu maka nie kwame anya the school akwala wo gira classroom school be nie 94.1 kwame gada say oh I feel pain within my heart. 94.1 I feel sad. Kwame me di yawo if you say I say the Omani do no NDC enka we hu asem MPP enka we hu asem parliamentarians enka we hu asem kwame adentra if is obi nya sika free. Oh, the future of this country is in doomed. Kwame, I'm not a prophet of doom, but Kwame wouldn't win him redder Kwame Gigana. Oh, this is sad. School akwala we Kwame wakosu adwuma Messi ni o Kwame we wuni ready nti de oye ene 68 years after independence niema we can be proud 94.1 eni anopei obi enka nkyere me sa amane be biem na me mfa mo Sergeant Dr. Kwame Nkrumah sa anopai Kwame aba no abisa se watu kwan 68 years after independence fa ne bono de asi wona chi a be pa cho mama ne na me bo Kwame no minya nwie na to bo ase wo obi a Ezra radio 94.1 Facebook page fa to mama but me send WhatsApp and answer your voice note 0531 455 105 bo Kwame Nkrumah amane 68 years after independence a dear bay na esi wona chi dear and one tier Kofi Asante mama ne enie osaje for student nsu ni o omusu say Kwame winim red Ezra 94.1 0531 455 105 for voice note bra anopay nkoma ye die ni say osaje for Dr. Kwame Nkrumah 68 years after independence wa ba baby say e dear na esi enwa Kwame asomedaye na osaje for Dr. Kwame Nkrumah asomedaye en wo bi sam say Kofi e dear na esie enen ka me madwuma na me say Kwame de aye de je say no pem back na mbebo amane me boss osaje for Dr. Kwame Nkrumah amane yes 94.1 fire watras you Kwame anopay de ebanie school fo a ye bua kwaji wo man na kwala we ti school dem di asem na teacher ni beka a obetimatie Kwame baby o man abaga na aba beduo no unim red oh Ghana oh Ghana oh Ghana oh Ghana oh Ghana